از سپاسیا تدکم هجا و دستخوشی الکاری تدکم او برنامه بنرخ و از بهیوی ما اف خلق به دل همی گهداربان و تماشاوانان به از وک تگوتی ناپی من ری برهبون از روج آوای کردستان ما باجار کوبانی براستی از بهتر پیش گوتنان یعنی دالی پیش گوتنه دا از ناو قاسی زیرکم لی افکارم زندی تی کرد ناو مجارن و از بهتر تی دا چالاکم پیشی جیانا خواه من دست به نویساندن هلبست کری به زمان عربی جبر دوان چاوانا دا زمان کردی قدخه بو تا بود 1011 و بهارا عربی دست بکرد ناوچهین عربی دا روش هاتا گوهرتن و پارا ما کوچ بری بو امجه والیت درکتن هاتن باشور کردستان دمکی باش امر باشورمان لوی داره خبات تی نابری کراوا بیجشکن بیسی نور از خبتی اب سرپیهاتیا پنابریه و دانستاندن من به پنابرین روج آوای کردستان مال بمال سرپیهاتیک مرووی دولمند دابو من هیچ از بهتر وار نویسم خواه بهتر پیشتا بدم بهتر خباته جبو رامان آزاد رامان وکری جبو رامانا کو از سرد خبتم در فتک باش ریک باش مرا وکر کو از جدل بری پینوس خواه بدم آلین رامانی نتنه آلین ویجهی و رخنی ابو منجی یعنی باشور کردستان دما سال پیشی 1213 او سال پیشی بوی زحمتی ویجی لی داگرتی وانه بون درس بون جبو من از کتم هندری خلکه ناف روشن وان زحمتین وان من کسن پریشان دیتن کسن بیوار دیتن کسن خمگین دیتن زاروکن پریشان هما او در پیهاتی دانستاندن من جنیزک و بپنابر را بو من گرینگ بو دواره ویجهی دا جی هر وها دواره رامانی دا بله از پیشی همه مجاره هلبست به هفدورا بکر راستی دست پیکه که من نویساندن ناس کر من جه هلبست دست پیکر هلبست جی وک ارسطود بیجه و از بگوتناوی رامد بیجه ریا راماندنه و هنجی دبیجن زحمت ترین جوره نویساندن او هلبست لی به جوره بونا گوتنان سر هلبسته از کارم بیجم هلبست درگاه ناسینا جیانه جبر او پیون کو ام خیز لکن لسر رو پلان او پیو جه ناسکرنا ما جه خواستنا کو ام خاناس بکن بریا هبونا ما دوی جیانه دا بریا او خلکن کو ام بوانا را ددن دستینن سرپیهاتین خواه و بکن جیان بریا وان و دانستاندن الگلوان ام ناس بکن تید بکن جبروی تاوی کو شوایا هلبسته شوازگی زیزه بیون وی تنکن لی هول ده به کوهناس نیزی جیانه و پرسن گریدایی به فلسفه بکن یعنی دما مروف دپرسه چما از همه چما او خمگینی سیر به دمه دبه چما بحرک جه هندک پارا شاهیه تیدا چما جواک و جیان بوی رنگیه چما مروف هاتیه وی جیانه کو به ایشه ایش گلو چیه یعنی جوان پرسن فلسفی هلبست بشکوه هلبست جی مینا گله که دما درد کوه
راستی بایه به بای سارجی ته راستی بای گرم ته راستی بارانه راستی خناوه ته هر تشتی کل راسته دبا مرجکی ج مزنبونه وی آنگو ام کارم بیجن هلبست او وکی گیهای شین ین دناو زناران دا هیدی چه دبا دناو زناران دا درد کبا او گله کو دناو زنارن مزن درد کبا دبشکه و تاوی زحمتی جیانه زحمتی سروشته تکاری ام تکارن هلبست تی بگهن که او یکم پرس مروف هستیار یکم پرساوه ویل گل جیان آنگو فلسفه گوتنه که کیمه از ام کیمه از یان ام کینه دست پیدا کرد یعنی تکاری بیجی هلبست هاتیه کو جیانه جارک ادن برنگ کی هنری آوا بکه کو جیانه که آوابوی با آوای هنری برانبر جیانه هیی ام بیجن صاف بکه یعنی جیانه هنری او راستیه که بدوه جیانه کو ام تیدا دجین و ام دناف دا خود بینن و دناف دا پیش تکهون لاشه مجی مزنده به هزر و رامان مجی پیرا مزنده به یعنی از دیدگ هم که هلبست نتهنه هستن دلون لی هستن دخوازن دیبگ هنجیانه بگیشتی گوهرین جانه هستن که یم برانبره به هشمندی امرو هشمندی چاوا امرو برا مزنده باجی لی بانگن گیانی به بانگن هشمندی را به عینی دمه دمشه تفدیگر اجبر به هلبست بو من شتێکی گرنگ بو هلبست پەیوەندیە نەناوبەرە ژن و مێر شیرۆڤە دەکە هەلبەست ئەو رێیا پێشینە ji bişkivîna hunerên din mîna çîrokê mîna romanê eger tu bixwazî helbest ew destpêk e destpêka naskirina mirovê hestiyar ji jiyanê ku ew jiyan ne jiyaneke hêsan e mirov dirêtî da birame heta karibe lê jiyan bike براستی پرسا تج ایتا جم پرس کبو ام بیجن پرسکه وکیریه او برسه ویجی جی جور به جور گله جبر کو ام بده زمانان دی نویسن هر زمانه کی مجارن جدا جه ین دن بخارتینه یعنی گله کس جمرا گوتن دمام هلبست تی به زمان عربی دخوینن ام هست دکن که او هلبست کردینه بهنا خواه کردیه همون تشتی خواه کردیه براستی جی وصای جبر مروف لاوه جیگه هیه مروف نکاره جیگه خواه وقته مروف نکاره هلو مرج جیانا خواه وقته هلبست زمان روشه زمان روشه مروف یه تکلداره به اردنگاری خواه به ولات خواه به دانستاندن خواه به جواکه او جواکا کردی به تایبت جواکه کی دولمند به پرسکریکا به کیشه و بشه کی جواکه روشلاتا ناوینه هلبت پر خال می هفبش هنه یعنی یه ما دجوینن به پیک هاتین و نقشه لی تدیویجی جی از کارم بیشن که پر جداهی نینه نافبرا من وک نویسکاره کی کرد که به زمان عربی دی نویسه یا به زمان کردی دی نویسه من حول دایه هستن خواه به هر دو زمانان بنویسه من حول دایه که مجارن عینی او مجارن که من به زمان عربی نویساندنه از وانا به کردی جی بنویسه دما از کتم دناوان
هر دو زمانان و من هلبست بوان دو زمانان نویسان مبخوا وک کسایت بوی جدابونا زیده هست نکر من خود دیت عینی او مروف لیتنه گه بزمان عربی دنویسه و گه بزمان کردی دنویسه شبر دما او عربه دو هست و عربی بخر خرینن و زوتر مروف بگه و مجی دیتن او دو زمان وک دو هستن بریه و دو هستانان تو زوتر دیگهی زوتر دیگهی جهه کتا بخوازی من دست بکه من یکم پرتوک من وشان کر بزمان عربیه بناو طرقات الضوء قیرین رونیه 10,016 درکت لباکور کردستان وشانا نون 4 اوش مرا درخست او برهم ناوروکه و یم دوار پرگالیان ناوار فرم سه جوره هلبست دا دیار دبن من هلبستا کلاسیک یا عربی نویساندی سر رتم بحور شعر عربی پیشی و پردوکه من بوان هلبستن کلاسیک دست بکرم پشت از کتم جوره دن قرآنی جوره هلبستا تفعیل جد بجن او هلبستا ناوینه ناوبرا کلاسیک و نوجن و جوره سیم فرما هلبست او جرد بجن هلبستا وکری هلبستا آزاد یه شباس که قافیه رزگار بوی انا من هر سه پرگال من دناو دیوانه بقرآنی مخواست از بیجم کو مروف به چه پرگالی به چه فرمهی هلبست خواه پیشکش بکن یا گرنگ او هلبست بباندور با دما هلبست تا به فرمه که به چه فرمه هاتفه نویساندن اگر آزاد با اگر کلاسیک با لیکو باندور خواه نبا هسته برانبر تا نلزینه او نابت هلبست یعنی هلبست فرمه یعنی آگرنگ نابروکا کو دوی پرگالی دات ساز دکی اگر او ناوروک بالکش با تا نامه هلبست جی آنی اگر او ناوروک نب باندور بل سر کسین گهداروان یا کسین خاندوان دیواته کتا مرج هلبست تبکار نانی تنا آنی بجی جبروی قاری بیجی اف برهما پرانی هلبست نوی اوینینه بشکی جیجی فلسفینه بر از دبینم دما مروف او دما ام هلبست میزین وک شیوه راماندنه تیواته که تکریه کخوا به پرسن فلسفی هنه جبروی گلک هلبست من برنگی کی فلسفی نویسانده دوری مجارن هلبستا گوین شوپی ایتین آسکرن به دانو به پیواندی یاد نابرا جنو میر هرتم لسروی داوکه بری باده با دچه و کاروانا هلبست به وی رنگی ای ام ناس دکن ده شوپانده لی من خواست از جوی رنگی هنکی دور کبم مخواست مروف خاندوان دما وان هلبستان بخوینه خاطی دا ببینه هزر و رامان خواه و پرسن خواهین هینی ین بجیان و هبون و گردون و گریدایی برسون وان پرسانا حول تیدا ببین دناب وان هلبستان ببین او هلبست جی هلبست نشتمانی جی هلبست نوستان نشتمانی جی تیدا هبون لی شواز من انو از حول ددم پرکی قایم دناب برا مجار اوینی و مجار نشتمانی چیه بکن او پر دوید هبه جبر جن جیانه آزادیه ولاته نشتمان مخواست از وان راستیان آشکره بکم برین هلبستن خواه هلبست او برهما قیرین رونیه پیشی درکت بشرا پرتوک منی بخشانه درکت ناوه اطیاف ورو او جی 10,070 درکت پشتی درکتنا قیرین رونیه بساله که پشتی ویجی مخواست از ازمونه که نو
پێک بینێ ئەزمونە چاوا مرۆڤ دیالۆگەکێ لەگەل ژنێکێ هەلبەستوان چێکە پرتوکا منێ جەوقات کوردستانیە هەڤبەش بوو لەگەل هەلبەستوانێکە کورد ji Kobanî ew jî bi mira diyalogên helbestî çêkiribû ew helbest bi vê rengî derketibû navê Cewqat Kurdistanî ew jî gelekî hêsan e em bêjin navê wê diyalogê wê navek jêra hebe em bêjin welat em bên we êdî em ê li ser di nav wê çarçoveyê wê navnîşaneyê em ê diyaloga xwe helbestî birêve bi vê rengî yanî hin mijar hebûn yekê dîtman kir em ser bu nav di çarçoveyê wê navnîşaneyê me diyalogê xwe helbestî me saz kiribû yani ew pirtûka sêyem min pertûk hemî pertûk kamil belê yani pertûk hemî ew yani ya min û ya wê di vê pirtûka Cewqat Kurdistanî pişta min berî xwe da yani ez ji mirovê hez dikim pênûsê xwe li her derê bikar bikim yani em bêjin ne tenê di çarçovê helbest yan di çarçovê pexşan min hewl dayî berhemên min ne yek coreya hunerî bin lê cor bi cor bin ji helbestê bigire ji pexşanê bigire ta diyalogên helbestî û piştra min dergehê rexneya wêjeyî lê da rexneya wêjeyî wateye wê tu berhemekî wêjeyî dixwînî şîrovedekî bi çavê rexnegirekî bi çavê ramanyarekî lê hewldanên me ku em helbesta hayko bi vî awayî bi vî rengî binivîsînin ez dibînim ku ne serkestî ye ji ber gelek kes hemû di du rêz du xêz dinivîsînin û piştra yanî dibêjin ku me ba helbesta hayko nivîsandî hayko bixwe bi zimanê erebî nav lê dibe qesîdetul wam da yanî helbesta çirûsînê wek stêrka ku ronî dibe û derbekê dirje yanî dibe îda ew hebe vêt aboriyê di zimanê xwekî em bêjin aboriyê di ziman û divê tu karî bî gelek tişta bi çend peyvan bêjî ev merca serekeye ji helbesta hayko ku divê tu karî bî ya bi du gotinan gelek tişta bêjî bi çend xêzan tu gelek tişta bêjî lê gor xandinê min û şopandinê min ji nivîskarên vê coreyê û vê merca sereke îda ne serkestîne sedî ser yani dema tu wan çend gotinên dixwînî dibêjin ev helbesta hayko ez hest dikim ku îda ew dagirtin ew xurtbûn nîne ji ber wê yani em wek nivîskarên yê bi zimanê erebî dinivîsînin bêtir leno wek midîtî ku bêtir zimanê erebî helbesta hayko hatî tîda nivîsandî ji zimanê kurdî bêtir yani heta niha helbestvanên me kêm vê coreyê nivîsandine mihîn ti core rastî hin helbestvanên kurd nebûme ku vê coreyê bikar lê cem ereba va tişta heye bir hene ne serkestîne di vê coreyê da ji ber wa hêmana sereke di nav wê pergala wê helbestê wan da nê dîtin ji ber wê helbesta wan bi nav hayko ye lê werê navarokê yanî em bêjin normal peyv li hevdû anîne û dibêjin ev ser hayko yani divê em bêjin em baş vê hunerê fêm bikin em lê vegerin vê hunerê bi çavekî em bêjin profesyonal ya çavekî zîrek em li vê hunerê binasin pêşî û pişra hewl bidin helbestên xwe xêz bikin û pir car mijar hewl te sepa dike coreyê hunerê kêtibiriya wê tiştê xwe binivîsî yani em bêjin warê pexşanê vekiriye bêtir ji helbestê ji ber nivîsandin bi hêsan tu tîda karî tiştên hundirê sinûr kirînîne yani sinûr têda nîne û
وەکو هەلبەستێدا هەلبەستێدا هیچ نکاری هەر تشتی بێژی راست لێ پەخشانێدا ئاسیمانە ئاسوویا پەخشانێ جێ هەلبەستێ vekirîtir e ji ber tu ji bend û baskên pîvanê rizgar dibî tu vekirî dinivîsî û du coreyê pexşanê hene pexşana em bêjin wêjeyî û pexşana babetî em bêjin wek gotar belê pexşana wêjeyî jî carna pexşana wêjeyî bi babetî jî yanî bi mêjarî tevlî hevdû dikin meremên min mebestên min ji vê tevlîkirinê hene di helbestê da tam tu nikarî mirovekî feylesûf ya mirovekî ramaniya bî lê pexşanê da tu karî ew herdû bî ji ber wê min pexşan bêtir dît ez ji nivîsandinên Mihemed el Maghût ew nivîskarê Ereb ji xelkê Selemiyê ez bawabandûr bûm taybet pirtûka wî a bi navê Teaxûn û Wetanî ez ê welatê xwe ez ê neyarê welatê xwe yan ez xinizê welatê xwe ev pirtûka wî bi rastî û tevî rêbaza reşbîniyekî re heye lê rêbazeke wisa balkêş e ew reşbîniya di hundirê xwe da geşbîniyekê berz dike geşbîniyeke ku her kes vê geşbîniyê nikane di çarçoveya wê sihên reşbîniyê bibî lê min dît ez yek ji wa kesên hanî ku gihame encamekê ku ev nivîskar nereşbîne ev nivîskar dibêje ez reşbînim lê di hundirê xwe da banga gazî dike gazî geşbîniyekê ke gazî civakeke geşbîn civakeke baş civakeke saxlem dike banga welatekî ku hurmetê û rêzê bide xelkê xwe û mirovê xwe dike banga rejîmekê dike ku ew rejîm rêzê li gelê xwe û li mirovê xwe bike yanî min dît ku gelek mijar ji ber wê min dît yanî pexşan bi hunereke xweş e hunereke vekirî ye û dikare mirov hemî tiştê xwe vekirî têda bêje ji ber wê pirtûka min bi navê rewrew û nerîn hatiya Faroa ew jî li bakur de ket bi rastî min gelek mijaran anî bû ziman bi rengekî simbolî bi rengekî nîşanî ji ber di hin gotawa gotarana vedgerin di dema ku ez min di zangoyê de xwandin di wan çaxan da em bin rejîma Sûrî dabûn me newêribû em gotinên xwe eşkere bêjin lê me didît rêbaza simbolî yan nîşanî rêbazeke xweş e ji bo mirov tiştê xwe yî veşartî tiştê xwe bi rengekî nehêne bîne ziman بله gelek spas ta çi pertûk her bexşanê jî ku cida heye wan jî te girêdan kurta çîroka wan te wekî pertûk te derxisel bexşan Duwarê pexşanê da karî bêjî destpêkê min pexşanên vekirî nivîsandin behsa peywandiya a hatî naskirin derbasbûna dîrokê peywandiya navbera jin û mêr duwarê evînî ve bêtir me rê em bêjin cihekî taybet ji van ji vê cureyê yan ji vê babetê min veqetan di pêşiya pirtûka xwe rewrew kunerîn piştra min deqin Kurt min nivîsandin ew jî mîna kurte çîrokan em bêjin wek em bên têgehekê jî dibêjin qisas qasîr e cidden çîrokên gelek Kurd min nav wê pirtûkê jî nivîsand û min nameyên evîniyên dirêj yani hinekî dirêj min di nav wê pirtûka da heye ê vê pirtûkê bixwîne ve ev pirtûk li ser Google bi hêsan mirov kare PDF daxîne PDF û kare bixwîne jî ez ê xweş binerîn û têbîniye xandevan ji ber em dema behsa mijarên karên xwe dikin berhemên xwe dikin me bes jê ev ku xandevan nêzî me warin nêzî berhemên we warin û xwe nav wa berhemana da bibî li yani eger rastî xwe hatin ev cê kêfxweşiyê bû me pêwa te ye ku me karîbû em bibin zimanê rewşê mirovên xwe xelkên xwe xandevanin
ام بین دی چیروکان دا من درگها بیرانین زاروکتیه یا بیرانین کو مبخا دی جانا خدا جیام یعنی ناف خلقین خوا ناسن خواهی مرا داناوستاندنه من هنک پرسکریک و کشه وانجی آنی زمانتی دا مدناف پرتوک من بناو مکر هاتن مست چاپوی عربی چاپ کربو یه کردی جوینی زک دم کردیا ویجا زینی زک دم سر راوستن پرتوک من بحثا تیکلیا جنو میر دما چارچوبه شر را نافخایی کلسوری چه بود تشتکی گلک انجام نینی سر جواکه رودا بو او گلک مالباتن کو کوچبر بون هاتنا اوروپا درجه واری خبردان دوی داره ناکوکین وانی جواکی درکتن من سر و مجاره گلک چیروک من معانی زمان من بابتن دروتیا مروفان و تکیلی نویسکارن کردا یا نویسکارن روجهلات ناوینی یعنی عربا الگل هفدو چه رنگینه جانه ناوبرا رسانیه و سختکاریه شواز وان چیروکان شوازن ریالیستن واقعینه دی سدن گوید بوی رخنه مجیتی دا آشکرنه دجوارن جی پر جارنا و جارنا جی تخازن لچاره سری هم بگرن من شوازا رخنگیری جواکی بکارانی ده آشکره کرن و پیشکش کرن وان چیروکان من مجانن ین گریدایی به پیوندی جن و میر دناوبرا ولات و پنابریه جی السر وان باش سکینیم راوستیام من رخنیا بردوزیم رخنیا هشمندیا سیاسی کردیم باش بزلالی من نرخاند و رخنیا ویکر حتی آستکی جی یعنی تقاری بیجی پرتوکن مکر هاتن مست پرتوکار مکر هاتن مست او کو من چیروکه جی جواک منه جی جیانا منه ام بیجن نویتنه که جی روشتن جواکی ین هیشت میر و جن کلبچکیری بین دوری هفدو بین نامه این جور بجور پیدا آشکره کرن جبو پاراستنا پیوی آزاد جبو پاراستنا جیانه که کو هر کس هیوی دکه آرمان جاوی دکه جبو بگه هیجی کی متیدا رخنیا ایمانین مروفا دکر چما گلو دواره توریان دواره هزری دا بانگا جیانه که راحت دکن دوای پراتیک دا کریار روان برواجی خواستن وانه گلو مخواست از وی دروتیا مروفی فهم بکم مخواست از بزام گلو چما مروف دوری آرمانجن خواه یان دوری خواستکن خواه چما بر دجیان خدا دکریار خدا برواجی گوتن و خوزین خواه نویسکینه من بیتر من بحثا ویه کیش کرد مدو آویتا اشمندیا کو پارتین ما دستهلاتن ما بکارتینن جبو جواکه که نزان تیدا بآفرین او بانگا جیانه که رحکت کن لید دکریار خدا جیانه که دن جیانه که کلبچکیری ببند و باس آواد کن براستی از کارم بکرتاسی بیجیم یه نکه به بان چیروکان و نخوینه نکاره از نکارم جیرا ام بیجن هم یه بحث که زیادتری تشتیم ها مگوتی زیادتر از نکارم چیگی زیاده پرتوگل کی بنده یعنی کردستان باشور هنه اون روشاوال تبریک خانه از دما داوی چوما روجاوای کردستان به هیوه اما دست پیکا نیسان اج باشور زویریم یعنی از 21 روز ما 15 روز لروجاوا بوم
افتیادن جی ال باشور کوم باشو اره مهنک پرتوکن خوا لدیر که و لکوبا من چند وردانین در ناوندا روشنبری بروف کاره راحت لی بگره ام بیچند ناوندا باقی خود و چند و هنره لور هم پرتوک من پیدا دبن و در زانینگاه کوبانی روجاوای کردستان اوجی پیدا دبن کسی بخوازه رومان من بخینه یان کرتا چیروکان بخینه کاری روی داره ببینه و دیره که هل بجیجی ناونده که روشنبری لور پرتوکن خواه من هنک ورجی کشتن بله بس باشور چون نفر کنید باشور هستم هو که بجن نا لباشور نا لباشور مخاص لی من تشت من نکاری بو اوقاس برهم خواب خرابه من برهم گرانن همجی يعني الريك دريجة بروف نكار اوقاس تشتي خواب خرابه جبروي ين بخوازن برتوك بهيسان سر انترنت تينا ديتن برتوك من حمي برهم من يك كردي وعربي سرچناق چاو پیش بو بنرگسه بلکه حس کم بزنن یعنی به چاو ببینن تاني بنویسن تاني بعربي بنویسن تحميل كتب ريبر هبون آن يعني داقستنم برتوكن ريبر هبون وقالك مال برجرا در كذن راحت بهيسان و وان برتوكان لجمخا داخنن وبخينن راحت بخينن ذات انها سبروجا ما سبروجا برتوكا الكترونية كس ادي كيم برتوكن كاغذ دخينه جبر هم بهانا جي هم جي نحمو برتوك تينا ديتن نحمو برتوكن جرينج دكافن بردستان جبروي برتوكا بي دي اف يعني الككي باش تك آنية كودها همي كسن خاندوان عسكرية خاندني قارن بري لابتوب بريا ام بيجن تابلت بريا او تابلت يجبو تن يجبو خاندني قارن بريا ويجي وام دوكان بخينه يعني ايرو درفتا خاندني فرحتره وزيدتره هر سردمه بهتر هر وقتی بهتر دوای رومان دا بله بویرا سالا چوی اردهج که باش قومی و نباش بو یعنی ام بیجن گلکی بو بلات بو سر باکور کردستانی و رجاوای پارستوتای بله من مجار دستپیک بحثا سرپیهاتی هن خلقا دکر کو جیانا خوش دستان لباکور والی و رجاوای کردستانی تایبت عفرین و باجاروکا جندیرس که بسر و عفرین من بحثا چیروکا اوینداره کی عفرینی لگل اویندارا خواه دی جهودو دور کتن دی صدم شر خبر آوان جهودو قطبو و هر یک جوان هست که کویندن چو نماود گریان او اوینداری خورد لترکیه لروهای دمینه بری جیانا خوش دسته الوی داره کاغذ هبون دسر وان کاغذان چیروکا اوینا خواه دنویسان روزانه دنویسان و او دما جیانا خوش دستا لاش بن عرده ما لی خورتکی جسر کانیه دعینه و باجاره دمینه دماد ناو کاولان دا دمشه راستی هنه کاغتان تی وان روپلان تیدا جیانا کسی که اویندار آزاریه اوی اوینداری تیدا دبینه دخوینه براستی از ناخوازم ترگولی اردهجه بیشم اردهج بخواه مش اردهجه که زندی دست پیکر و از هیدی کتم او بن پیکرنن حکومن چکداری سر و اپوزیسیون سوری یا گریدای ترکیه او قاس بن پیکرن در مافی خلقی مر روش آوای کردستان الافرینی و گری او سریکانی و گری سپی هروها او قاس بن پیکرنن هوانه در مافی خلقی مر درست کرن او جیجی کاری بیجی وقت اردهشکه که خلق ما بیا هجی استوان هجی جیان وان تر قاد که هر
داویا و از بحثا چیروکا مروبه کی کالمیر 8 سالی نوی جیانا خواه و خورتانی خواه ده زندان ترکیه در باز کری او جیجی اردهجا خواه یه گریدایی به آزاری هندور خواه جی کچکی را بحث دکه او کچا جیجی دایکا خواه ام بیجن ده زندان دا هات دنیای دایکاوی سیاسی بو سیاست مدار بو ده زندان دیار بکری آمده لوی داره او کچک هات دنه وش دایکه خواه وقتیا دایکا خواه ده زندان دا مر نما درکت یعنی الگل هفدو هر دو راست هاتن اف نفشه نویه و کالمیر عثمان آمدیش نفشه کبنه یعنی از بیجم حال می کردا چه بره و چه نها وکه هفدو اف کچکاجی جی بیدایی که و او کالمیراجی جی بحثا جیانا خواهی را دکه یعنی من دیگه ها اردهجه جبویه رکه من بگو هیزان بو اردهجه که گریدای بدرونی مروه کرد بدرونی مروه روشلات ناوینی ببویرین کتسر خلقه چید به تا هیشتن بشک جخورتان دری خوابدن لیبیای دو دریای لیبیا دا بریا گمیه که بچن بر و یونانی لور بر و دریای یونانی نزدیکی کوبکن یونانی او قیقا در نخوینده با و 75 کس دبن قربان یه 104 دفلتن از بحثا چیروکا هندک خورتن که رزگار بویش مرنه رزگار بویی دکن بحثا سرپیهاتی آخوا دکن چه دما کو بریار دان در کون در وای ولید تا اف بویر سر وان هات و او چیروکه کو چپ سر وان هات چپ سر خلکه هات او داروک و زیج و دایک چاواد بنوه قییکه دا دریه که دا هندره و دریه دا آسه مابون نکاربون در کتانا لور خنقین و او گمیم او قاس انسان تیدا جیانا خال دستان یعنی ام بیجن او نقومبونا در نقومبونا و گمیه مینا اردهجه کی اردهجه که برنگه کی دن مجبر و اب رومان ناوه بو اردهج و گلک جوره اردهجان آشکارک جه پاندوان کرد اب رومان جی به همان دمه پی دی اف آخوا هر داره هر کس کاره جمع خواه به برانبر داخینه و بخینه بله گلک سپاس و گلک خواندن زخنی جل سرهات میکرد بله خانمک پرسیتن هجا چنین دوست که بیشتن جنبوی چه رومان حجت کرد بنویسیتن چه جوره رومان تنویسی یت اوینیه یت بجن یت سر والاتی سر چه بنویسی بله بهتر وک رومان نویس اجیانا مروف دشوپینم لگل اوینه لگل خمگینیه لگل زاروکتیه لگل خواستنا مروف کو خواه ناس بکه و جیان ناس بکه یعنی اکاری بیجن واقعیت ربازا روشانی واقعی بعربی بیجن واقعیه لكن كات از كردي دبيجم تناب از نشارم جارنا زمان عربي بيبت عربي بنوها يعني الرباز رياليست از بكار كينم دنويساندن الرباز رياليست قالك مجاران بابتان بناف هندري خدا دحوينه يعني جديد كان جبر جي افيني جي فلسفيك جي سياسات يعني هموش تمام بله قال سپاس طبعا ما بحث الروماني كما بتشك هنا بس الرومان اشتاب يعني تو وكي رومان ويس تبيجي رومان ويس بيت فيتشا يعني چه تشتهى بن قدر شيء رومانه كده جداش چروكه هاي چه بيتن سهل بر بس رومانه کو چمر جو چت خانه اونجي تو بيت في زمانه كي تو بيت في هاي بوي تو بيت في چه تشي كتو رومان ويس كيف سر كتيبي دوی مروه که بخوازد نویساندن سرکفتی به
دوی بر بخوینه گلک بخوینه پرتوکا بخوینه جوره پرتوکان بخوینه نه تنه ویژه‌ای دوی ام بیجن جانا دیتنا فیلمان جی رولکی دلیزه زمینه که هزری آواد کد هندره وی مروفیان ام بیجن دما مروف بخوازه تشتێکی بە باندۆر بنویسە دەبێ ئازاد بە هەندێک خۆدا ئازاد دەبێ خۆشێ gelek reweştan rizgar bike divê ku mirovekî em bêjin terhildêr be yanî muntafid be yanî mirovekî bixwaze di nav kesên xwendevan pirsa bilivîne hestê wî bihejîne hêstê wî bibarîne hişê wî bilivîne yanî ev yeka jî çênabe bên xwandin bê xwandirê serpêhatiyên nivîskarên gewre xwedî ezmûn divê mirov li ser wan derbas be pêşî gotinek heye dibêje dema em nivîsandinên serasera yan nizm yan kêm as bixwînin helbet wê nivîsên me jî weka wana kêm as bibin lê dema mirov berî xwe bide nivîsên xurt xwediyê wê xwedî ezmûn navdar helbet wê ev yeka jî roleka xwe bingehîn bilîze ji bo avakirina şêwazekî xurt ji nivîsandinê ji ber wê dibêjin sê tişt li pey mewhîbe ne fêr pey raberî ne yek jê mewhîbe ji bin raberî yani divê ku bata ew tiştê ku xwaza siruşt dayet nedabete tu nikarî binivîsî divê ew tiştekî di fitriyeta mirov da hebe nivîsandin tiştekî ku xweda dabete nivîsandin pêşî bila ev hebe a din çendîn tu mirovekî bi êş bî çendîn tu mirovekî birîndar bî çendîn tu mirovekî dilşikestî bî êşên te awarte bin wê her wan nivîsê te jî xurt yanî ku tu mirovekî zîrek bî te ew qas pirtûk xwandibe lê ku hindirê te da êş û zehmetî û azar tunebe dîsa tu nikarî hestê beramberê xwe bilîvî tê wateyê sê tişt hene sê stûn hene nivîsandina bi bandor li ser ava dibe yek jê me got raberî yanî mewhîbe a din me dî êş û azarî a sê jî zanyarî yanî divê tu bixwînî divê tu razî nebî bi astê xwe heyî divê tu tim rexne xwe bikî rexnê xwe bikî divê tu pesnê xwe nedî û ji kesên pesindan jî bawer nekî bi vî rengî bi vî awayî wê mirov bi serkevê wê nivîsandinê wî jî bi bandor be û wê nawêjbîrkirin bi derbasbûnê demê سر هر بچه رومانی دیره بس می‌دید پس اگه اشتباه کم سر هزره زا بیشین کسات روج آوا و افولات مثلا عمله بجن رجالتون بین ولات جهان آسیا آنچه ولات دی یعنی اگه بخرات شبیهان نویسینه یا بیشی کو چه ادب چه فلسفه چه دیدن گله پیش يتمنى مثلا اون رجالات بين هم يعني مباشره داينتا برك عندي البيشما وابونا او اوري شوايدي شبيج دربوز يبون يعني شورا شو فرنسا وام ابيدت اوري شب سريمونات الشرط يعني شبيج برش هم يفوز بس سنه دجرا اميت نفون نخاش دجين ووقت قوتي بوندرو خاصه مملكتن بس تبيجي اباش مش يعني مجيوني صوفيا يفوقجا لوجي او زميله هيك راحتي بنفسن لابوكو بتر بيشن نفسينيت وانو نفسريت وانو عندي تبيني بتر خلوته والد كده يعني تبي اگر چنه براستي از نها بخا يعني مثلا جهانا يكي وديان وسيام هلبت حر ملتك حر قلكي حر ولاتكي برنجكي يعني ازمونه حمو ولاتان نوك هذا ام بيجن جدابونك ما قرص هيد نافبرا هشمنديا روش آوائيان يعني أوروبيان وين ما روشلات نافين ام حتى روجا إيرو بن باسكو كلبچين آينداريه و باندورن لي ام بيجن مينا كي مينا ديكارت هين
هین 100 سالا 19 دا دگوت از گمان دکم یعنی از همه یعنی وی چاقه ربازا گمانیه جهانی و بو درگهت جه پیشوچونه و رامانا وکری لجمعه بدره پپوکن ما یعنی امهین دناو ام سردما ناوین دا دجین او سردما اوروپی ناوین هین خلقه و گلکی جميرن كنيسات تشاهد ترسيان امين عين دوي سردم وان دا دجين امين ج اولدارن خاوج آینداریه ترسن ام بباند هاتنا باندور کرن به مسئله آینداریه او جی حتی امجه در نکهون امی نکاربن آستا خواهی یا آزادی بله يعني ام بيجن نهاجم ما سيتشت ام دانن قد خكريه يعني ام بيجن سر مروب ميرو جلات ناويني قد خكريه كرد عرب يكجي سياست انه چنا بت فكري سياست بكي فكري رخنه بكي فكري دبوا بيجي سروك وسرور خا ادن زايند يعني سكس ام فكري نكارن بحثاويه كي بكن ام راستي رخنه واشكنجه ورن اسيان ام نكارن اول رخنه بكن لأن اول جم خدایا و چنابه و نظام چاوا همی خودکن زبانی خدا و خودکن نوبدارن خدا و بر و خدا دفاع دکن یعنی ام با مدوه با هشمندیانا گلکی هشت ام مینا ملت کی مینا گلکی ام ج زانستی و روناکبری دور کهون لیتا بیوه که جیجیش بر کونها جوره سوشال میدیا در کتنه مروبه نها دکاره یعنی باش کم زیده یعنی کاره آستان گابان باویجه کاره آستی خواب پیش بخینه لینه اوقات زیده سردان امنه داویل روجاوای کردستان مدیدید که تما که الکتریک قطبه نکاری انترنتی جی وکی نکاری جی نویسه که جی بنویسی دما مازوت نبه نکاری خو گرم بکی ویت به پاری نان زارو که خواهم جول بی که تو چاوا بنویسی چاوا رخنه بکی چاوا جانا خواب بگوهری یعنی از دما چوم روجاوای کردستان گلک کس که 15 سال موان ندیدنه از چوم بوان رداستان عینی او عاقلینه او هشمندینه که من دید اوقاس آواهی هاتنه گوهاتن اوقاس مال هاتنه هلوشاندن دوساوی آواهی هاتنه آوا کرن لچما هم گلو شنه خدا مانه و نه هاتنه گوهارتن قط نه هاتنه گوهارتن جبر بکسین جدارا نگریان بکسین جدر وای خورا دانستاندن نکردن جه اردنگاری خواه نچونه درکدن مانه دجی خواه عینی او کس دچن تین جمع هفدو هل بات وی گوهارتن چینه با و اف جواک گرتی با اف هشمندی و گرتی با به سینور دار با جبر و جواک ما هم بتنابونه و دور پیچ کریه هم نزانی بونه و دور پیچ کریه پارتین ما کردی مینا نسخنه ج پارتین عربی را قاری بیجی وسا دانستاندن ما شوازن ترس دیده هنه جبر و یعنی جبر وان صدمان و صدمندن ام تپیش کتنه که وسا برچاو نابینن دواره زانستی دا جبر و ام هنه که ناو مد به جیهان سیم تدی کو درفت جیان هاتا گوهارتن درفت زیده بون لی مخابن او درفتن زیده ناگ هجن تا ایرو ناگ هجن همو کسا بله بنویسه بکراهی اکتب بعمق جدوربینا فلسفه اوین هبون زانینه بله رابونا آفراندنه قیامت الابداع او جی دربونا و فلسفه کلیتن نویساندنا بباندور جدوربینا فلسفه اوین هبون زانینه بله و پرتوکا کانی او نویسکای راستین این هو الكاتب الحقيقي او جی جدوربینا و فلسفه و پرتوکا پنجان ناوه كيف تصبح كاتبا حقيقيا شاوات ببي نویسکارێکی راستین مرا من یان مبست من جن نویساندن رخنی کو نویساندن باندور بمینه و نویساندن کم باندور جهوله راب تاکو خواندوان آستاوی تگیشتن پیش کرد تاکو خواندوان ما
بمینن پاقش و آست تێگەیشتنی الجەموان بلند ببە جبر وێ ez gelekî muqayît bûm ku nivîsandin paqij bimîne û serkevtî û bi bandor bimîne ji ber wê rexne ji bo vê ye ji bo pêşveçûnê nivîskar ji bo pêşveçûnê xandevan rexne duwateyê ramana rexnî nayê wateyê ku dev avêtine nayê me wek civakê me em tim rexnê fêm dikin an tê dikin ku em tim tiştê hanî tarî dibêjin yan tiştê hanî reş şermezar dikin ew bixwe newisa ye bêtir wek rexnegir ez carek din wê berhema wêjeyî dixwînim û bi çavekî şîrovekarî bi çavekî ramanyarî carek dedin wê berhemê li pêş xandevanan pêşkêş dikim şîrove dikim mînakan didim mînakan ji dîrokê berhemin wêjeyî didim ta ku xandevan bizanibe ku xebata afrînerî xebata wêjeyî ne tenê ji bo wêjeyê ye lêbelê dibe piştgir ji cûreyên nivîsandinên din mîna ramanê mîna felsefeyê mîna dîrokê mîna zanistê civakî jî hilm îctimâ erebî yanî nivîsandinê afrînerî rolekî bingehîn dilîze ji pêşvexistina çêja civakê berketiyên civakê dihêle mirov azadbûyî bimîne yan bikêmanî tim hewl bide azad be vekirî be serbest be li vir wekû ez wek mirovekî li Ewropa Almanya dijî ez dibînim li vir min ti zehmetiyê duwaye nivîsandinê nedîtî lê berbajî vê yekê nivîsandinê min her wer têde dibûn ez bêtir berhemdar bûm bêtir çalak bûm helbet ji dema elbaşûr bûm jî herwa min jî ser xebatê xwe min berdewam dikir bi pênûsê xwe paqij dihîşt ez nêzî partiyên siyasî nedibûm nêzî lêstûkên partiyên siyasî Kurdî nedibûm ez dûrê tevgera Kurdî bigîştî bûm lêbelê eynî demê jî ez çalak bûm xwedî rêbazekî cuda bûm pênûsa min pênûsekî di xwezaya xwe de rûnakbîr e jiyaneke birêk û pêk jiyaneke Kurdî Kurdistanî rûnakbîr armanj dike ji bo vê yekê min hemî kedin xwe pênûsên xwe ber ve vê armancê bir ka roja îro çima ez dûrê dîmenê siyasî bûm yanî mixwe nexwast ez di nav siyasetê de nav tevgerên siyasî têkildar bim ji ber min dît ew cih ne cihê min e min dît ku ew tevgerên me siyasî nikarin ew rûnakbîr ew kesên vekirî ew kesên azad hembêz bikin ta roja îro pirsgirêk gelekin vekî aşkere hene û nehêne jî hene ya aşkere mirovê hanî qalib mirovê hanî nakeve qalib ew mirovê hanî vekirî ye azad e mirovê hanî dikeve di nav sîstemên partiyan yan qalibê wan ew mirovekî nîv rewşenbîr e nîv afrîner e zûtir dikeve di nav wê lîstokê jî û dibe em bêjin yek ji wan hijmaran yek ji wan keriyan lê tu rûleke xwe yê bingehîn û bi bandor nalîze berva jî vê yeke dibe yedekek yan dibe alavekî di destê wê desthilatdariyên destê wan partiyan e yanî ji ber wê min çi qas hewl dabû di nivîsandinê xwe ez bêjim min bang dikir got ku divê li hevhatinek çêbe navbera rûnakbîrên Kurdistanê û siyasetmedarên wê ku ne ew rûnakbîr yan ew afrîner
بین پرچقاندن ناو سیاست مدار جیج اولی رابن یعنی هر دو هیزن دو پیک هاتنه دو اون دوی جهه کی تایبت جنویسکارن آزاد را وکری را زانیار را هبه دوار سیاسی دا برم بیجن 200 سالا بیستان دا ناو عربان دا گلک کس نویسکار دید ناو کار دیپلماسی دا جه خواه گرتن ناو کار سیاسی دا جه خواه گرت بون ناو همو جیانا دا همه تیکل دار بود یعنی تیکل بود دوار مدا مخابن چه کسین هانی خودی پینوسین وکری و آزاد و بباندور وانا دور خست یا وان دور پیچ کرن یا وان نیار کرن یا وان سرگون کرن چوالا یا وان کشتن جی جارتن اجبر وی یعنی تا ام بکارم جواکا خواهی کردستانی پیش بخیم و او پیواندی یک ساغلم هفسنگ تناو برا هیزا سیاسی و خباتا آفینران دا همه به دانستاندنا که رحت و هفسنگ و تو جیان تو خبات نوا پیش خستن برنگی که ام هیوی دکن برنگی که خلق ما هیوی دکن قالك راست قالك سپاس بله من دوست از وقتی ما بحث همین شکر نکات چه دست یعنی تو چه می‌جوری برهمه کی بدسته یانجی پروژه تشتک تو چه می‌جوری نکات من پرتوکا اوین هبونه و هبون زانینه یک از وقت دبینم وقت او گرینگترین پرتوکا رامانیه که من نویسیه به پیتری 9 سالا من جیانا خواه دم خواه ترخان کرد بوجبو آمده کناوی پرتوکه او پرتوک چاپاوی عربی 1021 خواه چاپترن درستن او کردی جی من قدان دیه از نها لیوت گرم هیدی و بر چاپترنه یعنی از الواشانخانه کرد گرم حتی قاربن وی برهمه دخینه از وی سر وی دست سکنم از هول دادم هلبت من وی پرتوکه برنگ گوتاران جی گلک مالپران من نویسان وقت ام بیجن روزنامه پینوستانو روزنامه کردستان روزنامه ولات ما روپلا نو روجو ام بیجن هناك روپلن هناك مالپلن گریدای به خباتا منجی وقت بونا زانیارن آزاد من با برهمانا وشان دکر هم جی وقت سمینار من وقت ویدیو چه دکرن هر جار بابته که من سر بابته که من دخان من سر یوتیوب و هر وها سر فیسبوک جی وان ویدیو ها تانا وشان دکرن سر تیک توک جی جارنه یعنی از دواره سوشال میدیا جی نکیمی واره نویساندنه دا چالاکم هر دواره دا چالاکم ما بس دامن کو یعنی هشمندی یا کردی پیش کردن خواندن یعنی ام بیجن رو به می کرد با کردی برامن با کردی بخوینن با کردی بنویسن راست بو به یکی گلک سری خواهشان گلک وستیا ام بیجن وک هر جار متا مسپاسیه که کسی کی ندید کامل بند اسپاسیه کسی کی بانا مت کار ندید وقت که ام بیجن دستک جبو متنه الوی داره ام تایبت ام هاتن به ولات آزاد جبو ام خدمت جواک خواه ولات خواه کردستان بکن جبر هندری ولایت مخابن من کار بو به خدمتی بکرا امی راست دستوردانان دواست فشارم ببانا لیل ور بکری ام کارن خباته کی وکری بکم راحت یعنی الولات ما مخابن گلک کسن آفینر زانیار مینا من انا وز من زیرکتری یعنی لی در فتح وان نینن کو خبات خواه بردوام بکن جبر بپاری نین وان مجوله بجیانا خواه مجول بجیانا زاروک خواه مجول گلو مروف هانی بپاری نین وان مجوله که چاوا با آفری چاوا پیش کرد چاوا جیاناوی بیتا گوهرد من پرتوکا اوین هبونه و هبون زانینه یک از وقت دبینم وقت او گرینگترین پرتوکا رامانیه که من نویسیه به پیتری 9 سالا من جیانا خواه دم خواه ترخان کرد بوجبو
آمده کرنا وی پرتوکه او پرتوک چاپاوی عربی ده 1021 هاته چاپترن درخستن او کردی جی من قدان دیه از نها لیوت گرم هیدی و بر و چاپترنه یعنی از الواشانخانه کرد گرم حتی قاربن وی برهمه دخینه از وی سر وی دست سکنم از هول دادم هلبت من وی پرتوکه برنگ گوتاران جی گلک مالپران من نویسان وقت ام بیجن روزنامه پینوستانو روزنامه کردستان روزنامه ولات ما روپلانو روجف ام بیجن هناك روپلن يعني هناك مالپلن گریدای به خباتا من جی وقت کمبونا زانیارن آزاد من و برهمانا وشان دکر هم جی وقت سمینار من وقت فيديو چه دکرن هر جار بابته که من سر بابته که من دخان ومن سر يوتيوب وهروها من سر فيسبوك جي وان فيديو هاتانا وشان دکرن سر تيك توك جي جارنا يعني از دواره سوشال ميديا جي نكيمي واره نویساندنه دا چالاکم هر دوارا دا چالاکم ما بس دامن کو يعني هشمندی کردی پیش کردن خواندن یعنی ام بیجن رو به می کرد بو کردی برامن بو کردی بخوینه بو کردی بنویسه راست بو به که گلک سری خواهشان گلک وستیا ام بیجن وک هر جار متا مسپاسیه که کسی کی ندید کامل بند اسپاسیه کسی کی بانا مت کار ندید که وقت که ام بیجن دستک جبو متنه لوی داره ام تایبت ام هاتن به ولات آزاد جبو ام خدمت جواک خواه ولات خواه کردستان بکن جبر هندری ولایت مخابن من کاربو به خدمتی بکرا امی راستی دستوردانان دواستی فشارم ببانا لیل ور بکری ام کارم خباته کی وکری بکم راحت یعنی الولات ما مخابن گلک کسن آفرینر زانیار مینا من انا من زیرکتی یعنی لی در فتح وان نینن کو خبات خواب دوام بکن جبر به پاری نین وان مجوله به جیانا خواه مجول به جیانا زاروک خواه مجول گلو مروف هانی به پاری نین وان مجوله که چاوا با آفری که چاوا پیش کرد که چاوا جیاناوی بیتا گوهر بله مروف من خواست از بیجم دیسا جار کردیم دوباره بیجم یعنی او نویس او برهم بریا انترنت راحت مروف کاره بگره تنه بینی بساری برهبون سر گوگل و گلک تشتی من جرا در کردن برتو که من جرا در کردن چه کو بزمان بینی کردی بینی بیسه یا زمان عربی بینی بیسه از حظکم خوشحالم هلبت دما او پیوندی نبرا منو خاندوان من هبه نبرا منو چوپینر نویساندن من ده هبه از توده جوان جی دگرم جی تبینین وان دگرم جی آخافتن وان جی دگرم هلبت من سر واتس آپ کومک چکریب ناوی کمبونا زانیارن آزاد چی کسی خاندوان و حسکریه خاندنه و ناکبریه قارن جه خواب حسانی دوی کمبونه دا ببینن من مازپرک ناوی کمبونا زانیارن آزاد جبو باشاندنه پرتوکن برنگ پی دی اف الکترونی من وکریه جی اوقا سال 1018 و گلک پرتوک من درخستنه گلک کس هنه پرتوک خواج مرا ری کرنه من برنگ پی دی اف جوانا را درخستیه به ناوی وشانن کمبونا زانیارن آزاد جبو کسین کو بخوازن برهمن وان بین خواندن و وشاندن قارن مرا پیوندی بکن از آماده مجبو و یکیل گور دمی خواه گور در فتح خواه قارن مجوارا برهمن وان بمورا و ام بیجن بلگه کرنا کمبونا زانیارن آزاد جوانا را وکانا در پرتوکن وان درخینم وشان بکم اش در وای یکی جی از بهمان دمه هبان خباته دامه خباته روناک بریش بر او خباته منه او جه منه او هولا میدان منه کو استیدا خود بینم و کار خوش بو ولات خو جواک خو پیش بخیر و از بهدی ما کو هر مروبکی روناک بیر هر مروبکی روشن بیر خود بینه مروبکی پاک خدام پینوت کی پاک
سربخوا بخابته هلبت كسي سربخوا تامنين هلبت أم حمي القل ولاتي خانه لقل سياستك كردي نتوي رانا لقل ديجي هرمي بونينا بكردستانك آزاد رانا بدولتك كردي رانا بتشتنكو حمو كردا چارچوبه دبن یک امپیرانا جهر کسی که خودی پینوسه که آزاد از بانگ دکم کو پینوسه خواب بهیلا آزاد نبا بوقه کی طرف لقل طرف کی سیاسی الهمبر طرف کی دن و نکرد ناب و لیستوکا نزانان لیستوکا بالمزان از وصال ناب دکم بمینه پاقش بجبو ریا نتویت زندی راست راست بخبر جبر ریا تکنشنداریه جبو ولاته کی آزاد سربخوا آشکره همو کس ریاوه زانه ریا تیکه به لیستوکا سیاسی و شر عالیه کی در حساب عالیه کی دن او نه ریا نشتمان پوریه را او ریا پارتیوانیه و صوفیبون و موریدیتیه امرو به آزاد وان تگهان همبر و در باسمونا دیرو که زانیارن ما تر همان پیکاته خواهی نتوی و راگهی همبر و یکی و همبر و هشمندیه تکوشینه که مشاندنه تا روژا ایرو و بدل ددن شخوین آخواد ددن راحتی آخواد ددن جبو خاطر آزادیا مروف آزادیا جواک ام وک مروف زانیار مروف آزاد ام نهاتنه جبو پینوسا خواه جبو آلیه کی جبو پارتیه کی جبو کومه کی کار بینن لی ام جبو تشتن بگیشتی یین نتاو ما بیک دکن جبو او نتاو زندیه و مایه سرلنگان هم جبو وی خبات جبو وان نتاوی بونه گیان نتاویته نل او الهفهاتیه بربازا مروباهیه بر نتاوبون و ناب نتاویبون هر دو نل دجی هب راستی خدا او هر دو نل دجی هب لما تمروبك نتاو پرور بی تیواتیه تمروبك لما تحج نتاو خابكي تحج كما تج نتاو حزبكي تيواتية تج مروباهية بجيشتي حزب تج آشتية حزب تج آرامية حزبكي تج جبرتو بشجريا جيانك أولادك جيانك جواكك زانيار جبر وي دبي أم مينا زانيار هاش خهبن وبهفدورا تيكلدار جبر أم هفدو راد رابورا آن سرکفتنا زانیاره کی آن آفریناره کی تیواته سرکفتنا همی زانیاران سروه ریچه سروه هشمندیه دوه ام بخربتن تموتن از تیویدارمون سرکفتی بن خباتا و سرکفتی با و بمینت خیر و خشیه دا گله سوچ جرکت به هفته بینه هر هبن امزیه لپی خوش